Na pravom si mestu. Bravo. Telo Jovane Marjanović pronašlo je danas 7 mladića iz Užica, a nesrećna žena nestala je još u sredu uveče na Zlatiboru. Oni su u medijima ispričali kako je tekla potraga i kako je locirano Jovanino telo. Mi smo se uputili na Zlatibor odmah po pozivu da se pridružimo pretrazi. Na Zlatiboru, na mestu gdje je nađen telefon, sastali smo se sa ćerkama sada preminule Jovane. One su se vratile u centar da pregledavaju snimke, a mi smo se uputili ka Tić polju. Rasporedili smo se na 15 metara i počeli pretragu. Negde na oko kilometar od mesta gdje je pronađen telefon, u šumici kraj nekog potoka, vidjeli smo ista odeća. Telo je bilo smrznuto, bez nekih znakova krvi i slično, ali policija i nadležni će to utvrditi. Pored smo samo zapazili jednu flašu, ali ništa nismo dirali. Javili smo ćerkama i policiji. One su bile u velikom šoku, kaže Vladimir Petrović, jedan od 7 mladića koji su učestvovali u potrazi. Podsjetimo, Jovana Marjanović, stara je 54 godine, nestala je 22. decembra na Zlatiboru. Ona je izašla da prošeta iz stana u ulici Save Stalničića broj 47, a nakon par minuta telefon joj je isključen i od tada joj se gubi svaki trag.